Misa yo kushabira Archbishop Paulo Kamuza Bacenga umuyobozi yo hari Nyamitanga yayibemberwa Reverend Father Javes Nshekanimanya obibingi bari kumanya nka Father Dido oriyo muhandikiwe byo bwigiso mu itware rya Mbarara. Omukwegesa kwe Father Dido yashobora ku Archbishop Bacenga yahikirize kurunje mirimo yeyo burisa ecyaritire za parish za iyongero mu itware. Pastor work na rutumu umurimba archdiocese parishes keyongera. There has been growth kandi self evident. Yagira ngo Archbishop Bacenga kakire bugombe bingi by'amadini na bibya yiyongiro mu itware rya Mbarara. Father bakangira ngo diocese tukize bugombe by'amadini na Kampala archdiocese tutuyobana sho tukabana sho we are number 2 kandi bumwe ebingi biziro bwirwa Archbishop Bacenga. Dido yayongera yagira ngo itware rekakurakura nahabwa Abacenga nahabwe icyo cyari harubo kurindi ba Archbishop asigireho. Watanchuku ya Radio Maria gabiye shaka ushume pekamegaria chikachigisha twatina no kurabo umuyamba atika ba shopping center uishaha obagura abanyakuri kwetera n'abantu bakaba bajyamura ngo yashize sente hona nabwo yashaba bikirizo kureka kwa masuku bagumene bamushabira kandi nabwo yamushoboraho ngo kuyabira atari umuntu wa burijo. Archbishop Paulo Kamuza Bacenga akafarwa akabera mu Kasheshe kandi neija kuzikwa hasando mu Kiliziya Nyamitanga. Aha bwa TV West inda Aidan Bataringaya.